bashkompera muri gomzara kwa chwa Kalbati na shaka kapira ni batameke toreka tore free one agamba chi Engineer Moses Magogo okushaboku akwere izo bariyanyo mwabazyo obwabera ryo mugenyo mukuru ahampaka zakamarizo ezekikopo ekyatebekanisibweho oryo muhwezi wa managing director owekitongore ky'amaizi ninga National Water and Sewage Corporation Sylvia Tumuheire Arneitu emizaneji ezanirwa kishayi kya Rushebeya omugombora ya Romchuchu emizaneji eyetabirwemu eminyeto okurugo mu murika 30 omu district yona ahabwa na bishi Twana tayetwina pade wataru kwigana kuona bwana teganya somo wakati wa motsa mkebetezo wakati wa friwana kabachi efurerena chati jene kareba shaka na kwa pyramid fode ni makoshanga ni kate makoshanga ni kate wa bitana ni kaka bale biro Engineer Magogo agizirengu kishikire kushanga bane singanto barikwetaba omizano arikugira ngu emizano nebayamba nombya magara kirungi abazadde mwe n'abali wano mukiriza abaana bamwe bakozesa ebitone byabwe kubanga ebitone birungi nnyo era bisobola okuvaamu abantu ab'omugaso natambudde Mwami Hassan Biruma Waswa eyali kapiteni wa Uganda Cranes Magogo agarikire yakwata bebembezi b'abasiramu emikyeka y'okusariraho hamwe na za Korani narishi ebitabo by'okushabiramu kandi we Dr. Sylvia Arneitu araganise kunaza kushagika ebyemizano omu district buri mwaka bwa nyuma yo kumanya ngu eminyeto nekunde ebyemizano ya tournament ogawire twakora dia to improvingire kandi okimprovinga kwitundu ko kwa leta na president Saro mwenu nyenda kutugume tongere mwamane buri mwaka ebyemizano ni bikuru omuyanga ryaitu tinyine bireko kubitondora emigasho y'emizano ekikopo cy'abeshiki kisingirwa Barukiga North bwa nyuma yo kugwa makazi goremwa hariyemwe batyo bakazombwina ahirkiga North etebro bwina buna aharubiri kandi angwana n'ibindi n'izindi za Uganda agagasha kwa Jime Emmanuel ahabwa Tayar West